Yesu ni Bwana, Yesu ana nguvu, Yesu anaweza, Yesu ni tumaini letu, Yesu ni nguvu yetu, Yesu ni ushindi wetu, Yesu ni baraka yetu. Ninapokuletea ujumbe wa Yesu mpendwa, ninakuletea habari za ushindi, nakuletea habari za amani, nakuletea habari za mamlaka, ninakuletea habari zenye neema, zenye rehema, zenye nguvu. Hakuna habari njema katika maisha ya dunia hii ambayo inatuletea ushindi, ambayo inatusogeza kwenye nguvu ya imani kama habari ya Yesu. Nikusogeze mbele za Bwana katika kipindi hiki, mwana wa Mungu, ninapokuletea somo zuri sana. Nakuletea somo zuri sana, somo linalosema namna unavyotenda wakati wa majaribu ndilo jaribu kubwa kuliko jaribu lenyewe. Naomba unisikilize mwana wa Mungu, na nimesema tumishi wa Bwana, na kuletea somo zuri sana. Nina uhakika somo hili litakufaa, nina uhakika somo hili litakujenga, na uhakika somo hili litainua imani yako. Naomba twende pamoja katika somo hili. Linatoka katika Wakorintho sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 13. Naomba nisome neno hilo, halafu nitakwambia somo linahusu nini. Biblia inasema, kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Naomba nirudie. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Bwana Yesu ni nguvu yetu. Bwana Yesu, wewe ni faraja, wewe ni kimbilio, wewe ni uzima, wewe ni ushindi, na wewe ni tumaini letu. Tunapotafakari neno lako Bwana, tunatafakari habari za ushindi. Tunapotafakari neno lako Bwana, tunatafakari habari za mwenye mamlaka. Bwana unasikia, Bwana unajibu, Bwana una nguvu, na Bwana unainua. Ni wakati wa kutafakari habari zako. Tuhudumie kwa pendo lako, tuhudumie kwa rehema yako, tuhudumie kwa nguvu zako. Naomba hata kwa ajili ya mtumishi wako anayetazama ujumbe huu, Yesu simwache, muhudumie, roho yake iinue mbele zako. Haki ya agano lako Bwana likanene na mwanao, katika jina lako Yesu. Nisaidie, ujumbe wako ukatujenge, ujumbe wako ukatuinue, ukatusogeze mbele kwa ajili ya safari yetu ya kiimani. Naomba kwa damu ya agano lako Bwana utakase malango ya ibada hii, katika jina lako Yesu. Ninaomba nikiamini Bwana utatenda kwa haki yako. Amen. Mwana wa Mungu mtakatifu wake Yesu, ninakuletea somo zuri sana. Naomba nikuletee somo la muhimu sana katika safari ya maisha ya mwanadamu. Najua ninaongea na mtu ambaye somo hili hutalipuuza, somo hili utalipa umuhimu wa aina yake. Naomba nianze kwa maneno ya utangulizi haya, kwamba kuna mitazamo ambayo tunayo wanadamu kwa habari ya maisha. Kila mwanadamu ukimuuliza unayaonaje maisha, anayo majibu yake, anayo majibu yake. Kila mwanadamu ukimuuliza kwa habari ya unayaonaje maisha, anayo majibu yake, na haya majibu yanatofautiana kulingana na hali ambayo mwanadamu huyo anayo kwa muda huo unapomuuliza swali. Maana yake ni kwamba ukimuuliza mgonjwa unayaonaje maisha, ana jibu lake. Ukimuuliza mfanyabiashara unayaonaje maisha, ana jibu lake. Ukimuuliza mwanafunzi unayaonaje maisha, ana jibu lake. Ukimuuliza mtu ambaye anafanya kazi ya uchangu ndoa, anayejiuza,
Unayaonaje maisha? Ana jibu lake. Ukimuuliza mama ambaye anatembea kwenye ofisi za serikali kutafuta utaratibu wa kupewa talaka, aachane na mume wake, ana jibu lake juu ya maisha. Ukimuuliza mwanaume ambaye ana mpango sasa wa kuachana na mke wake, aende kwenye mchepuko, aende kwenye maisha mapya, ameshanyosha mkono, ameshawaambia na marafiki zake kwamba huyu mwanamke naachana naye, alafu ukamuuliza unayaonaje maisha, ana jibu lake. Lakini hoja yangu ni hii, je, Mungu anayaonaje maisha? Mtazamo wa Mungu aliyetuumba, Mungu aliyetuleta duniani, Mungu aliyeiumba dunia, Mungu aliyetuleta chini ya mbingu hii, yeye anayatazamaje maisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekuambia na kuletea somo zuri sana, somo la muhimu sana. Kwa mtazamo wa Mungu kulingana na Biblia, nitakupeleka haraka kulingana na kile ambacho Mungu anatamani nikuletee mpendwa. Mungu anatamani niseme na wewe mtazamo wa Mungu juu ya maisha. Mungu anayaonaje maisha?